Kanongere mbahaye ikaze rero ni kuri Twidagadure TV show. Rero ni ya makuru murabizi ko tuba twabaviriye imuzi n'imuzingo muri ya makuru agiye agezweho. Ubu rero ni umutwe wa M23 nta kindi kigezweho hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni DRC Kongo rero aho imitwe ibiri y'abawazarendo yarwanye ahitwa Ibutembo, abagera muri 10 bahasiga ubuzima. Rero nkuko tubikesha ikinyamakuru BBC News, aba rero nibo bavuga ko amakuru ava hariya mu gisagara cyangwa se mu gice cya Butembo, hariya ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho abantu hafi 10 bapfiriye mu mishyamirano yabaye hagati y'imitwe ibiri ya wazarendo. Aba rero ni wazarendo bakoze umutwe, bakaba nabo baritandukanyije bavamo imitwe ibiri. Iyi mitwe ibiri rero ikaba yaje gukubitanira ahangaha mw'iki gice cya Butembo. Intambara rero iba ubutita nkuko rero bivugwa n'ikinyamakuru RFI. Iki rero ni imishamirano yadutse ku wa gatatu, ni ku munsi wa gatatu aho barwanye ndetse bikaba ngombwa ko hapfa abarenga 10. Umuvugizi rero w'igisirikare cya FARDC ahangaha rero muri aka gace ka Butembo, uyu rero yagize ati biteye isoni ndetse nimba koko bakunda igihugu bategerezwa kudufata mu mugongo. Rero ni amagambo akomeye uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo ahangaha muri aka gace yavuze, aho yavuze ati nashyize video hanze igaragaza abagabo bagera muri 6 bitabye Imana bazira imishyamirano y'aba bagabo. Rero amashyirahamwe adaharanira icyicaro cya politike, aba rero ni amashyirahamwe yigenga, aba rero nabo bagize icyo bavuga kuri aba bantu bapfuye bagera mu 10 ku mpande zombi zahuje aba bawazarendo. Rero biravugwa ko ubu bushyamirano bw'aba bagabo bwatangiye ku mugoroba wo ku wa mbere, hari tariki 3 rero z'uku kwezi, nibwo aba bazarendo baje guterana mu mitwe baragundagurana, abagera mu 10 ku mpande zombi bahasiga ubuzima. Rero biravuga ko iyi ntambara yatangiye ku wa mbere, ku munsi wa kabiri naho bucya bongera bakubitana. Rero abatuye muri icyo gice rero bafite ubwoba bwinshi cyane, aho benshi bari gutinya gusubira ahangaha muri utu duce, bari kugenda bahunga Butembo berekeza mu tundi duce twegereye ahangaha. Rero biravuga ko imishyamirano y'aba wazarendo batazi ko igihe izarangirira, n'ubu ngubu bakigundagurana hariya mu gace ka Butembo. Biravuga ko rero batazi, babiteze amatso ndetse n'amatwi bareba aho intambara y'aba bagabo yerekeza. Uno mutwe rero ukaba umaze kwigarurira uduce twinshi ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahangaha muri intara ya Kivu ya ruguru y'Amajyepfo. Aha rero niho uyu mutwe wa wazarendo abarwanyi bamaze kwigarurira uduce twinshi bagenda bagaragara muri ibyo bice, aho muri iyi minsi arimwo basigaye, dore ko ahangaha M23 naho kabisa irahashaka. Rero yes, murakoze rero kubana natwe. Reka mwebwe mudukurikiye mukore subscribe kugira ngo mujye mubonera amakuru ku gihe. Nge nari Emmanuel, iyi yari Imyidagaduro show.